Den naman dingi yala ya tu balu-balu si pulungnya Pak Bu. Kona suruh ki coba den naman diala tuh. Nggak boleh tuh. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu ya maka dawa di coba maka dawa di den naman diala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dena pada ko na pasalay maka khusus si coba ya na balu wadin kapas si dini gompo na yamanang dena dia lang alewe mesti papala milima alena pajepuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Seperti biasa, sebelum kita menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan semoga kita yang menyaksikan video dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita amalkan. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimbah ilmu. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situhanna kotomah bicara amat yang bapak sekalian. Iya roon-ronna tawi ko mati dua narampit ko dalam na korang, tapi
dua narampiri lalana agamata tapi sitongan na cik dimi onro. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilang kota na item. Makanya itu kung katau mati ni japurat tanah katalu ya matutu ibaca minha khalaqnakum ipodangi makada puluk kota na ipancaji wa fiha nu'idukum kota na ite mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatok ko pe mapulok ko tanay. Jadi ya roton tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatok ko ngitay pulok ko. Nayakia iro ki buru angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasekam may makadaya kumati tawe Pak Bu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadani tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kama pilino napapaja napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi yero alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicap lupa kulit itu alam kubur bukan alam akhirat. Iyaro alam akhirat iya panauba na rekopure kama lino. Selama de na kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajang. Aga na tajang nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajangi amalakna pure na piga ukulino riwatun na tuo itulah yang amal jariah. Amalak malari. Naiya rupa-rupanya sangi amalak malari mega bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mega tu aga-aga Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanrena apalanna. Cuma ya kok kuihat desa enarampi nabita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolowe Bu. Pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sebab ia ko napake tay mak jenne lolongan i apalang. Ia ron nak jenne napake mas sempaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan i apalang. Ia pure napake tay mak jenne wae ia romiti o kotane ninung i bere-bere we ninung yolo-kolo mak apalang. No yuk kotane kemudian dihisap oleh tumbuhan makia pelang buaya rotanat tanangnya makia pelang nasisa miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Ia ko pasidak ke makanan pasidak ke minuman wemi yare gaanre patapulu miasona batasan na nacapu o kuwatan na tasik dito kupurenan re waramparat. Iya ko pakaian salama na pake ya tu tay pakaian ngi malulungan ngi apalan na rekodece na pigaw. Ya na tu nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanja-kanja na waramparan na reko tau madece pake. Nasabak dia na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ngi apa iya tiya sangi amal apa Bu? Kuncinya cuma 2. Nomor sidi ya ko angka amala tapi gau nasabadi na lete pamase salama ki kutu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba iya kay rumalanda ilan lungi di suruga. Iya ko to pandita patareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada muy. Cuma iya ro suruga hadiah ya lengi to ya masih. Amakira. Kita paham ya. 2 mi pas sabaran tenawat di taman suruga. Pak itu suruga hadiah mi Pak Bu. 2 mi pas sabaran. Nomor sidi kotannya jalur pamase. Pasti jalur syafaat. Ya itu 2.
Makanya ko surimon rin tau matu, maka dia Nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala, memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku, maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angkat tau matu ko surimon rin, maka dia pong Allah Ta'ala, dia bisa ya Muhammad, maka dia Nabi tak umatku pong, maka dia pong Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaatmu. Jadi ya sangilit yang lalata surga dua tu lalana, syafaat si bawa pamasih. Yana tu ampai tau pandrite tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalu tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tambay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatai wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibingo jamay. Sampaya yato na cinampa yato na mapunco bacaan yato na sigaru-garu paringerang de sakadaga royanre sebelum mas sampajang de to garo na puri paujatay na patolo mas sampajang malampi bacaan mangi liwat cai kadang begitu. Jadi tolomi masusah milau doang kita ya menirbat tulita aja rabbana atina pa ya na baca rabbana atina pa jatuh itu kadang. Jadi ilaunya kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na mancajili te pamasa. Namu mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampai angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ngo kopong Allah Ta'ala tama suruga. Magay atogang irita makada asu mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamak pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa iya nung mabicue na sabab di jaji ukitu monro pamasena pong Allah Ta'ala. Aja to tabangga na reko anu maraja aja kama ya pasulag. Apa iya ti belisi iya ko ibadah de gacau de gaga tanah si jakamo okolino de na puno non risuju. Si sabui tau makasibir ngoko lagi pamulangi de gaga malaika mule kale na sabar ni pendre loko lagi maduai. Si sabui tau makasibir ngoko lagi maduai de gaga malaika mule kale matagut menrek loko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Yaitu iblis si tongan na pabu itu ilanti man itu niasang iblis. Asalna yaitu Azazil. Punggawana sinin na malaika. Azazil azanna tu. Ilakna man itu niasang iblis. Ya jalalu talingnya sang anak tak Azazil. Iya. Asan na beli sih itu. Iya. Katu koloki jupandang katu pak baluk roti. Roti maros. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulan na tapi nalaga ni Zazil maniwita. Iya. Iya. Jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh sujud waktu tunai pancaji Nabi Adam de namelo agan na magi na sabak kasombongan. Jadi aja tak kada pakasiwang iya tu pasui ibalisi pole suruga pole ri pamasena pong Allah Ta'ala kasombongan nan iya rumalan dai jagay na sabak iya marajing na mustas babu kasombongan itu agak berat. Semakin matandre tahu Pak Bu kedudukan na semakin merejing terhindar dari kesombongan. Iya. Ya ko to mapadi me mato mariawa me madeto to sombo pa to makada to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulang si batau bunga angkai jabatan na. Woi bahaya lada. Mandari titila lang ngenola tu. Iya. Tapi deto gago ko penra di. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja taborongi, de gaga wadi bangga kang kole. Nama pamula yase cari pamana itu latu yawa. Ku ului ang katay na ului makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makada belle tay ingat meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato posi ang kato yawana tay meman ni capak na kanukwi tay manam ni de gaga ye. Nato nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade tu gaga tau mapacito nga giolo na po Allah Ta'ala. Iya. Makanya nato ampai maka da innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po Allah Ta'ala tau malo lisue toba si bawa tau napuji pacingi bi alena. Iya. Yaro napuji 2 tahun napujila da po Allah Ta'ala
tau malaulisu toba. Dena kada innallaha yuhibbut taibin. Na puji po Allah Ta'ala tau cicenge toba de. Maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu. Pak kami matuti asa dosa langganan. Iya. Kami itu asa dosa langganan Pak. Mak gosip nasa sepuluh. Pura situ matu, mak gosip sih. Allah, madosa sih sepuluh. Iya rasa dosa langganan. Engkau betul. Iya, engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau Pak, pasti ada. Dia gak tahu, engkau tahu dosa nama lopong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Na poji pong Allah Ta'ala tau to disimata angke pacingi alena. Ya tu ampai Pak, dua tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar. Mape paci tu. Tapi iya ro pacingi ko istighfar, dena tat desisa dosa tatutu mi. Istighfar. Menutup yang nampak. Pada koto maroki na sala, ko kartasa, malaki tipex, napay tipex. Dena tat de hurupu kamoy, laitong ko mi. Pada ko lay che, tipex namanya. Tapi angka tu pasusu, kaya pasusu, al-afu. Makanya ko ramalangin nanti baca, Allahumma innaka afuun karim tuhibul afu'anna. Yang kedua, koto masempayang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sampajangnya palaga dosa. Ina tu nak kada nabi te ko melo lo mas sampajang umak ko nali pong Allah Ta'ala dosana napatadang ko salingkana si bakulun na. Iya ko roko si bawa ko suju tak denna iya tu dosa pada tak denna na dongi polir takin ajui. Ida tu ampai dua mitu gerak kalau sampaja pakai kalimat subhana ya mi kotor rokok si batas suju mape pacingi ya tu ida tu ampai mata anak tu pape nak dingi ko minita ko tama ni batu sampajani mata anak tu pape nak dingi ida tu pura nama beresalla we maringas di samanang kalaga risese na tau pas sampajani mangnya ya mi ko mapatu-patuy mata anak mi ko pura iya satu satu ayat. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita agak penting. Makadai nabita angka dosa di nalega isampaja perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasi pulung ipong Allah Ta'ala laupi mak juma umakku napa nalega. Yan tu ampai sampai jumae palaga dosa nasi minggu iya makun raya de na nalolongan ya Pak de nalomak juma. Iya. Padahal de tu gaga matya ni makun raya lomak juma alena tu ni de na melau. Iya. Iya tu sampai jumae wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun raya ko mak jumai pas sele sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lo mak juma. Tapi ya ko mas sampaja ni mancaji wajib sampai jana. Tabahang ya. Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi ya makun raya tidak wajib. Tapi ya na lo mak juma makun raya na lolongan ya ro barakat na jumai. Dan tidak usah mengulang sholatnya dengan sholat duhur, tidak usah. Itu sudah sah sholat Jumatnya. Tapi mah kurang, mega mau ke kampung itu matawami. Iya, kurang. Padahal angka mau masih uruntuk ko sidrap. Mega jamaah non kan nulle melong ke 40 makun rai tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu hitungan apa susu dosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susu dosa itu. Iya. Jadi ko palaga dosa nasabakan iya je ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay to.
pertama usahakan ina matana ide cita nanya jata ya moro namo si salah cidimi ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni makiro jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya kode na susu dosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan na susu dosa na tambai pahala ya ko to mangaji itambai pahala masik kiri itambai pahala istighfar ki itu tuh dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe na lisariwe kanto kanto na lisariwe tapi nasabbo ta iya ko na mapaujasi pada na rupa tahu tasabo si jadi nawicangnya ro kompe makomoro matu nara capu sana iya na tu tahu maka da nabita sila da sapa ya malak na kusurimunri tapi dia gaga na runtu iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na HP welay pau mananungan iya biasa te ko magosip iya ni neway si bawa mangkalinga iya makoko de namo keluar negeri dito ni sa te kana magosip piano tapi dito ka topin ramakoro di may gato man rasa gitu iya sisa bumo tahu manontong yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP nah karena itu hadis na nabita maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya tapi justru dia yang menampakkan yan na masuk nabita tidak akan pernah diampuni dosanya betul nga nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu magi ng katulimo pitang yan naman kokoy itu penting saya wasiatkan dulu kemudian makadakaon na iya kumati tau umuro na mitulatu ne kia amala na di panatatututu nasaba dito na pa dya malulungang materu sinin na amala pura na napigaw makumana to nang ketutulitame to masigi pura na sumba non rite masampajan inati ampay upa makada aja na jita banguci di masigi iya komega di tatatala iya rosumbagatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko to kampungnya di metoga masigi iya kung makada 500 meter yang kamu masigi aja na tak bago masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi masa gia tu 5 masigi siya kan atau masampaja nulle ka pada kok bagong masigi cidi Padahal na jamaah na, di na mungkin. Tasapa ba ni karakay ka masigi maroa. Mega jamaah na, napayaro tabanto, talyang yambala. Ukot hindi ki wajah ilampun na, manasa, namagatiga, napahalana mi ko maribila, tau mabiri jamaah. Ya ko bagong masigi na pukate, mi siya pudo dyan tama piko ni. Si pa dua mi te. Nama-nama yolo pa ye. Pada mi ko to makaroba. Maka na malisapi ta 500 juta. Tahu rogi ya tu. Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta. Tapi pagan na isa 10. Nih, daripada 500 juta meliangi cidi. Naganay bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Namay ka Jadi, iya tiyasangnya makamala to macatopa. Macatopi. Yan na din na to ya guru to yasangnya makamala ay madodoto ti lolongange. Pale ro makada meki mega palata. Peko carana isapa i makada kiga amala cicang ni ijama na din na lipa pahalana. Makada mega to ni koso na pada mega koso na. Misalnya kulangnya. Ang kapasantre pa kapala korang ni bagong na meto kilaw umrah. Kaya ipala yolo. Iya ro pasantre nga tabangong. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tajok kamonrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to panrita itu makada sunnah, angka makada waji itu umrah. Dena kada dena yang mana na tu makada sunnah, angka to panrita makada waji, tapi hanya sekali. Ay ko pole ni cicang aja na talo liso.
nang kana pesantren pak kepala korangan kana maka pelak dia na mampu ya naro bantu. Masak mana na patapulo tu tau isuruh jallo ita masuru ga masak mana dia na jallo ki na di bantu. Na makiro. Naman naway gare. Nanya ko idi la umrah na di tarima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati kito. Liam itu sisa bumi tercatat. Dia na mung kita tambah. Tapi ya ko tapaki mak bangun pesantren. Tapatano ko masigi. Tabante na na makapala emaga pa bu. Salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala de na paja tamas torang pahalata mati ni kanyo ko kiburu taselang ina rasa nabita angka umma kumatu taselang mite amala na nasabade nang kana jamay nanya kia de na paja tolita mo pahalana kule kendroy nasabaale na pamulay wisi de deceng nasabari na lebang itu deceng. Iya ko meki salama na magampa je pa bu dina me ko sona lauki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar lagi putar-putar masambaja ka sa dito sulat itu masya sa dito ko matawa pa itaw ini coba gare na naway amala ga talalung atau aga kama ko meron ya magampa pa kali-kali na ya ko ibadah mempigaw capak dari rita amala gay sapa atau kita mencari yang lainnya ya ko amala mo ta sapa imege pahalana na makiro pada mo ko gato mak bagi-bagi maka dawaga na bagi tekuro kada iba koro plasti na bagi tekuro yo po corona sang motor lagi lokiro dega monro ko to lari plasti capu pi tu motor ina pere lo ko plasti ko tau maca makko mati itu dalam ibadah mai gatu ibadah pak makoro ta maki basigi nak batawe aja jota sampaja sunnah na mo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja jota sampaja bali bi bangi na sabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan cina yalengi syafaat tapi makade na bitani gini kita mangkalingai bangi na bali bi tu bangi na panabaca pak dongan na bangi iya malengi syafaat kumato ke suri monri nabita makana jadi ya aja jota sampai jasuna namo mani makanja namo macangangi mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an tapi ya ko bangi tawe tutu ko rangi jolo tabali bi bangi napaki mangaji ko meki pataryo ngaji ngata magai angka yasang cerdas dalam beribadah iya angkat tu tahu pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa mi rita dia nang kanirita masumba dia nang kanirita yanu masumba oh tapi makai ga palan na sumbangan na magai nasaba nasubui amalakna pak angkat tu tahu Deni Palete pak bu saya dapatkan dalam hadis itu Dena lete ku siratal mustaqim nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar napai malala law pada masar ni jempuk kemudian dibawa ke ila rafiqil ala jadi dena beli itu to pandita patareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalana di mu antario ko pada masar na pasaba napai malala law pada masar ni jempuk kega maka dia nabi te ya ko ka umma ko masidak kada de ni sangini ga taw na sidakai taw isidakai de to ni sangi makada ni ga sidakai iya na tu taw matu de panalato ko pada masar ni jempuk dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masumba detis sang ini kata tersumba nah semua iya tasapa ya maka mau tuh gampang sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke sampai tu mencawe ke iya ada pondok pesantren kali indris sang anak kurala guru na mirisang talipung iban di guru na angka gana ayati mo ko tu makapala angka gana pakir miskin ko tu masikola ko makade angka siaga pakai majana siulang seko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasirun tu atau na ya pawajarang ni pakai majana siulang ya tu nana aku tu aja ta podangi makale ya wajarang aja nata podangnya setak ta transfer ka bawan ya na riasat tau mas sumbangnya de disangini ga tau na sumbang tau isumbangnya de to nisangi makale ni ga sumbang salah saya mati tu nana masikola sirun tu ko palawang ngide nang kadis sangi makale ya biasa bantu ka batu ko masikola idi de to niris sama kadaya bisa bantu ya nana yo pukui pampe ngang langsung nana na to siruntuk maka de mu ita de cik de tanya iya nah itu dia mubad itu mubad
Iya. Ni nak berhasil lo iya mau tu biasa mania ro iya mi tu nasabari na no tak pamuba itu tapi ako de dirisang de gaga pulok. Ina ro nasa nabi tau masidakai de nisang ini tau nasidakai tau isidakai de tau nisang. De na lokko pada masyar sipulnya tu nasa nabi napai melo lokko ro na yoli. Emi ko na pasipulong na ya tingin na panali ngampal lo napay so tingi balender mo pa yato pa. Ya ko de tulle pakiro makade de gaga ya de ya ule molay ro ya ko de tulle molay ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroy ale na parewa isa de nabilang na parewa kang kega rahasya ya kong kataw milaw sumbangan tali bani goncingon ro dita tali bani gonci pati duita kada tade ang kagonci naloni tala ka kutulalang ale na siya benala. Maraji memang. Tapi ia mirolala dena antri tahu pak? Dena antri ko yero. Apa iya ku ya tu megay na jama tay antri ki? Iya. Yung katulala dena antri tahu betungan na yele meto jalur khusus nasaba sisa butaw dale kong kacidi. Makiro. Jadi dena meta matajam. Pada rumah ke Nabi ta yada huluna jannata salam ego tama suruga salama. De mo antari pada kalau ko pasay na de na sopasa namo me ko lari. Iya itu na pagurungan Nabi ta wala ide citaw mapeja lokori ko nang kataw masike basako. Iya. So pwede bali bola ko masike makadan to siya kaperangan. Sisile mo to aja layolo. Iya baran na caunasang. Iya. Yang kedua, otok ko makasiwari waktu mamana tinro na tahu itu sampai jatah tahajud. Namun nun rakam. Iya, maraji itu jangan raja baca bangero. Kemudian yang ketiga wajarang indra atau makin aja umpodang bali bola tama cicil motor di palepai. Maraji itu ya, Ro. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe ko de tulle maka de ya ule mulai ya tu pastas kaje itu ibadah Pak Bu. De tu gaga tau mulai pas suku maneng. Makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau. De tu gaga pas suku siseng. Ang kataw ya ko isuri masumba maka sija. Tapi ko isuri masampaja sunnah maka kunru. Nasa iya tu lagi sampai perlu disipan rasa-rasa. Iya. Angka tahu ko isuri mapuasa magala. Pokok na puasa saning kami sa iya mulbit na jamanang. Nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa. Tapi di nang katuliya turus kido na tulipaw jay bali bolana. Padahal papuasa iya. Jadi dito tu gaga tahu suku sisang. Iya na tu nabi tak nilaw ko po nga latala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na matu na jamo mak ko na di salama. Makito. Jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai sunat duha. Enggak tu na po nabi tak istiqamah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis kutsi. Jakon na rakaat na po nga latala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha iya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruh gade ini pada sa ipatama pasidak ka ye angka to sampai sunnah o ku salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kana takapuici dia na tutapan nanungang betul kan aja mo ta paturan nu sisang makanja mi ko megay-gay ito makadabaran na yo ora na sa salama ka makiro di pak tapi dia tu ga tahu suku sisang de gagay kakama ta runtuk makalwe anu de nang kan runtuk masumba cocok ni de nang kana sidakka tapi ako sikiri sampai tahajud de nang kanal pa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus ya na tu nakada angka ahli tahajud angka ahli zikir ada namanya ahlul Quran angka yang penting kata kapuci di iya. Iya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk aga jileto ni ha. Pode gaga ti sata sumbangan. Iya. Tilo doang ngatonya pada terupa tau. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu tak berseke.
Apa iya tu tahu maseke de sisa gase ngaranna. Pak namo to seke cacatoy. Iya. Teka. Iya nama seke teh Pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe jana tahu pura di lemak tahu Pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana nasa kat di pa biasa tahu padahal buru di buku-buku nai. Iya aja lalu ta maseke. Yana tu nakada nabi ta salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komelo ki nama sipo Allah Taala. Iya aja ta maseke. Dito tu nakada ya lepi gaga teh ni ya sa teh mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tahu mi cawa-cawa beru ilaw dong iya siya sa to mabasa. Iya. Namu foto tali ngagaga teh ko tulis sulak mi matata dito namanya mo papinadina tahu. Pak angka tahu ya Pak komo je tu tahu Pak ya ko cicamo pilaw gagana. Maka mo patu ye tala mo ya ko ganan ya kedua makrani kesiro ko ganan ya ketalu makrani obe. Ya kok pakapanilaw gana makrani iya sih. Jadi itu mangingi mato tu tahu tapi abas sakit ia tu tahu mabasa Pak degaga lai pojo ko pong Allah Taala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranlaka lai pojo ko pada na rupa tahu ia tu tahu mabasa napanya tu tahu mabasa Pak dia na mega hisap dia na marajing hisap na iya tahu malapa ya timna iya dia na marajing hisap na tu usaha kang iyan tu naman ko tahu malomo insyaallah iya ya tiya sange pasidaka dito nakaladui pa kumakade sadaka yabi kumakade impak warang para pa tu yaji namo tu lobi masigi tau pasidaka na to watakale mi cawa-cawa mi loko padata rupa tau mi cawa-cawa marennu iya na tiyasang pasidaka tabassumu kapi ahi kala kasadaka na sanabita ilaw doang padata rupa tau pasidaka makanya pasangi aja lalo talu payar kumeki matinro papasan na nabita ilaw dongang isinin na salangarone salamakun ray ito matapa rone ito matapa makun ray ito nanya sinin na matewi disunahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo ya kumeki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatalu kulon subirabil falak kulon subirabil nas kemudian ayat kursi ya ko purayero ya berungang iloko pala lima napa ya sepungo ko watakalewe ya narunasa nabi taman di ayat supaya kongka anu wadi makasola de natamo ko watakalewe deni ya micui ya berungang mi iya napa ya sepungo ko watakalewe pada mui ko to milaw do tu na itutu Fatihah maka daki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoi ya kupura ni tabaca Fatihah taisoi tama tilawi na mancaji pak burok kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yana tu ampai ko do atolak bala deni pangolok kalewe limai ipak boko ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala'i pangoloyolo ni limai Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul Allahumma dafa'annal bala' wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napai bal rabbana atina bali ni lokolewe magai makdelen pagulute mantasabi aja mu bawa lokki alimu bala'i yaitu ampai ko pure kunu tawe dinya sapuang alio ko pala 5 ko rupiah Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tolok kolena itu sebenarnya disunahkan itu ya ko to milaw dong do tolak bala iya imario loy na isang mega mo pang kamo pa dua mo telu masigi uruntu aka 2 milaw dong yolo doa umum doa keselamatan doa agasana doa selamat pura ya romatu baca sikirina iya tu capat na suratul Baqarah napa si milaw dong tolak bala na yero makoko imang na mo milaw dong ya kapatat dito ni sesa de na nilaw dong ali dato ka nilaw dong padahal iya tu daranot tau matewe ko tau tuwe Pak dong itu naranong ko di Pak dong tu makanya bija-bijan na alena almarhumah upasangi taki buarangi wakka Pak tamatota manyamamoto apo
Deto tita banyo ko rumah kada ko tasi di kampo tonri makadaga na butuh ka taw ko. Anu je tu makanja to ya ki buah waka pa. Ya tu su jadangi mang. Apa de tu gaga masigi di gay man na. Napa ditatat tu lian kay man ako masampajang. Yo po ko jama madari mo tatding. Yan ang kasu jadangi mang. Itaro ko tonrongi mang itatat. Ya ko makado de gambala de gaga lapisan bawa nas mihrab na imange talian nyambala itu malaba-laba cek de pondria wena panatari su jadaya sena mana sama lolongan mataru apa tata tulinon rimange itu iya iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake teh mengaji napake teh sampaja iya tu manarai imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai medari rupa ko makade ko kasumbangan dia mana sa bangun ngabadi manarah. Ko kapaboto masumbang bangun ngi pala. Iya. Yang baru bergabung di channel Haji Bugis, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Dan yang sudah dari tadi menyaksikan video dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, kami ucapkan selamat menyaksikan. Yang belum subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita semua, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua agar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam video ini insyaallah diketahui oleh orang banyak dan semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Kita lanjut. Pertama masigi. Iya, jadi ko foto masuk bang apa tungan na isaliwan na yung pertama. Pana tengi angka tau panri tata ina palaba mo itari masumbangan na pabuton. Apa nasa yan de mo tarima itu napake boto napa di pede mega dosamu pak gara-garay ko na dena betongan na gara-garay ko de mo alay di na botorang nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima ya ko muisa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitate yang kami makade ko mo tarima pa ko rayo patami ko lala masigi bagong batay setite nga ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patami lalang. Ay, ang kapake yaro. Jadi mak dupa-dupa tu pendapat atau pandrita. Tapi ako meki matika aja tatarima sumanga langsung barcode na taki buah atau celengang. Suruh ni kada ko meki masumba patambah ko celengang aman ni panitia itu. Pai kita na imato kada polike kayo kada bisa nyo ko celengang wala. Selesai ni itu. Dena mega pakutanan. Yo pokonis sangi maka dapat boto je tu balega le pasti pape ngopi mate tu. Itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka dah kau nak usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mana ye di tu mo pamakokoh. Aja na bija-bija tamala dataranong. Angka pasan na tomatay rio lo maka dah. Ya ko bija-bija mo ranong abuta ciwali ko. Tahuliangnya mo ranong nga buta rapa ko. Sa mo pagkabatang kalinga biasa rodi. Aga makna na ko wija-wija mo ranong nga buta ciwali ko. Betungan na ko wija-wija mo ranong nga buta ciwali ko. Nasaba iya bijam mo. Yang penting makibua ideceng. Ang kamo dece mo lolongang. Mas sampajang niya na mo. Ang kamo mo lolongang sapaat pahala. Yan na riasa buta ciwali. Tapi iya ko nasumbangan ito maton na. Malolongang ito. Tapi ya kodena sumbang ito motor na alena mi masumbang untuk alena tatang kana lolong atau motoy sapaat pahala asan na nya na to nakada to motoy dulu pede mega wija pede mau pak nasaba magay mega transfer pahala iya ya nanti ampe di usapaka itu dokter makada dua nak cukup aja pega mo ko bilo mi jaji iya aga na ko dua mi aki gua na cidi kiru cidi gimpe aga mi terenung iya. Iya, betul kan na kak pigay wi. Angkan itu lalan na nasa tau pandrita makadayan na de mu hake kaiwi. De tu mapunay wi jam mo pa. Taragaday mo pi. Yan to ampay nangka anak jaji, angka anak jaji. Namo de nagan na si Minggu jajin na namate.
akikah. Itu masalah dapat yang masih masyhur. Dua ngasum ya jina namate akikah. Ang kalalo makada yang penting pura itu akikah. Artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 mi ulan na natako alawang berarti pura itu anak akikah. Alengi asam ya kode pa naman sa dalam fikih ya kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung ka janin de pa na bantu tau de pa niri sa makada arwane ka je betungan na mabantu ni tapi niri sa kada arwane ka tau makunray maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mato ke suri mondri. Nah, iya roh. Jadi usahakan ni taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakikah lalu ki. Pak Mega tahu tu icera lutu mi. Sampai-sampai icera lutu manu mi gereran ni. Iya. Bato-bato taturiolo kasi Mega dia na mampu. Waktu menyingkiri maka dami tu cerak lutu de lalu je nagere manu lali na minate ba betongan la lutu mo pi pacerak na nah itu ko pace pahakeka bembe atau domba saping na palaba imanta sapi wedding pi tu bembe angkat na kosi di saping ko maka dia biasa ke kai saping ipake asan ya tu karena ulama fikih palaba ya bi ko manu de tahakikay niya leta na makamoto gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti dia na marigaga atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to demi aja na tetap ulo na 50 di taong umuruk na aja to na takokongi pa ikaparikaroba pa dumelo yung kokong iya deto cukup apa ya tu ko maka dete akikah apa angka lalu maka ada 5 matapa ulo ya lengi asang igirerang olok-olok kemudian dihitan lai sunnah jadi pitung ngaso ya jinna tu dianjurkan juga dihitan cuma dia pengen rule di palaba padahal itu semua kasih nama potong rambutnya tapai gondolo itu idega gise sauluna namo silam panasan nabita habiskan na pamutim basiaga tanana aliangi ulawa makoro tanana na pumasidakang supaya anakmu de dalau salah de na pakasiri ko kutangana masyarakat yo pwede yan to mahakika tapay Pak Bulawang anak de ni timbang ali na mi Pak Bulawang nga Pak Nene na mga kasijak maling ulawang apo na padahal dia mah disitukan anak Pak Bulawang tu kedendapi 10 si di taong umuro na nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Ya jadi itu nasolangi darahnya itu ampai makun raya wadi mak Bulawang arone dan wadi ngapa arone beda na haid. Gitu sih kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuarangi wakapa wija-wija tak tu idi makokoy aki buah memeni sebelum mati ki masak mana idi meligalu makalong dara pangimpang masak mana dia kata wakap kong kagaluta ko tu sidi heto podabanya nak tak kadang ko tu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gagak bagi ya ro meka wakap kangit itu penting apa ya ko nak tay renong ngai ya ko mapahang agama cocok ni pada anak na almarhume na pahamo agama menyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko din napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makulia ya minatali po ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu nikiri mata de nang kana kada puramuki ka tuman rema disi moki ga denang ka manasa tuki palai ko tomate lakai tamakoto maka dana poji kak degaga itu masak dia nak bayi ni ko mati palempura memang ni tatanay ni gare pwede tamatap rewa kimatu patudatulang tatanay ni maka dapat kira-kira mak bayi ni ko mati kak palingan maka dami tarumiri ta iya binti jawaban iya iya
Iya ko idi na ite gare. Ganna agage pasipulu. Kadang ang kagaga ya chinayandre deniali na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki mato sa puripala capanan. Yan natanya alita pas sa dia nga memang iboko nga alita man rasa ki. Itu penting Pak. Makai ga tau pa na seke ka tigaro na. Macina man re doria law makutana doria makarte 200 sa buna saway soli pa kapadal si di juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teolog saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malampuna, ya itu tahu pasti lampu ya agak na cinay. Maka aku macina lah ada komandre doria na dia mulai menlia doria lo manong mali popo is rasa doria na pamino. Betul na. Aja mo sike kang itigaro mo. Na rekomelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya salampu maka na kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sabin na mi lampu iya tu. Iya tiya sang lampu na le kota pelo maka nang ka pelo ta pelo kota we aja mo pelo ya tu pelo ko demo koto ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti asal lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pangalibin si tale pokoknya dia beto na wadi opi di eling pangalibin si na lengi gola. Pegawai yaling iwan jalan di alih jalan sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas awe yaling sembako. Iya. Dengar iya namanya nah. Makanya ubasangi laki buaki wakap. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dek aku tu wakapat. Taya aja tu lawangnya bu aja tu pasipulu pasilapo. Iya, ipake macane. Dia disaka ki mantra satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malai. Iya. Mesti yang kata wakap kang. Saha kang inang ka aya ko depe gaga wasiat memang taki buat. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ako cede na se ko garang ya sumanga ako masigi. Aki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kelala kubur, aga meta tajam. Wija-wija de gapil laudong. Iya. Muidi rone makoto. Ata sila da makalicho makareso mapasipul ele makunreye. De gaga ya sumanga man rasa gitu. Iya. Namo tu ko idi mate pak mak bay malakay mato bay neta. Terimo tu talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na terri. Yan na nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Yan na gana na siula mato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggalkan apa makagambar tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makasih. Den. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jajan na ya rotabila maka dan ni pulau nomor ko anan ni pulau na kurang. Pede lauk itu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tawo umur te 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o ko ki mangata antara 60 70 o ko itu mega mulai. Dia nang pulau na ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tataci di minta tajang dia mungkin mati maloloy. Ya upui di maloloy 2 mo ko dia to mati malolo to mati matoy. 2 mo pita aja di matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa ni apa? Deto na megalada tu pasangangi nomor si di tajagay sampai jatamo malada tajagay. Sampai japaraloy. Apa iya pamulang magi da sampai japaraloy na sama mapamulay taong madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu de na masesa ama dengan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampajang ita jamay aja na lasa makatolo galungi tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara la sapa dale.
Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor kata sapa kan dale tu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangotoro dale. Loki jolo ko pangotoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangotoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko Pak Desa na din telipungi Pak Desa masa jadi siruntu. Kamakiro asam paja ni jolo napa joka insyaallah. Na pura yukur itu dale pak na de pada to jaji na patan tu pong Allah taala kato pa malaikat suruh bagi na de na mungkin salah bagi malaikat ya to mi atu ko cale nama dari salah bagi iya ko malaikat de na mungkin salah bagi na de pada to jaji na pura patan tu pong Allah taala angka malaikat suruh bagi ni sakadakin roki monro lalan na min lokoridi madu padupang angka to yale dale na sabak makareso angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan angka to yale dale na sabak na pakanjaki pangkaukan na lopadan na rupa tau angka to yale dale na sabak malasa kami to tu dale malasa pak malasa pinapang kabali bola na bawangi basukui iya angka ita dinggarata ko ke rumah sakit may rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukui tama Jadi makai tau pandrita angka tu tau pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yana tu nakade kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na moce demi. Nia ka ngimali pak bura. Coco ya tu dia na salah. Aja mo takal aja no malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tula saya lele wali. Maka dia na bita sesosiwan ni mi umak ku masemang si tap dosa na ilagga. Nah, itu. Yan na to ampai Imam Al-Ghazali teriko de na malasa lalo na siulang masela ko ya lupa ko pong Allah Taala. Yo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya ito liwan pat di utoy de panapajo utoy pat di siudo makote. Tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada angka tu tau kung na puli ke tu pat diulu ta pemata bawah sama na merep pa ulu na pacinampak mina patadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merep pa ulu tapi cinampak ni. Itu tanda iman masih dijaga. Yo pokok mampat di ulu mi gargaren ran. Lagi pada itu kapak gagal ku pinra magala macicil di itu gagal itu aja tu pan rasa itu Pak itu pan rasa lah kita tu iya makredi materu iya hati-hati ki iya narona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah maka dan kekaman kasih pinran na aja nendra bawa namo papinran aja nendra bawa Pak Bu namo papinran 2 tuh halangi tetap surga inran si bapak pinran ya ko inran maka maje ko papinran nataja ni wajah makanya itu kong kagagatan indra te atau kangi ati epong ya ko na wajah utarima ya ko de na wajah puro halalakan ya na tu nakala to mapay riulo ko mapinrangi paparimang ya mi tu na papinra ko na wajah iya ko na painala makadang ka tu paparima kokoro betungan na iya ko na wajah itarima iya ko de na wajah puro ni halalakan kira-kira tu lemotang indra ni tadi ta 10 juta tatokan ni ati maka iya ko na wajah ipo mo tarima iya ko de no le wajah puro ni halalakan aja mo taladai aja mo tapodain ka de kum wajah itu wale ko de wajah halalakan do de na wajah itu Dena magai Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat kulo ko tawe si basangkutan na telo Korea umat. Makanya disebutkan wa antasaddaku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Iya. Parai ko indra tador ratu bisa bubu. Aja mo ta podang itu minrange maka ta pinrangan kada ye tabe kae. Pinrangan ni tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na wajah iya romatu indran na ro tarimay tapi iya ko denu le wajah ipo muhalalakan supaya mati ki matu dega sangkutata apa to melo na tama surugan na kanamo pamalaka jolo engkau pa di mo korohe tajangi peko ni para ko to melo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano
Angka di dilala ko bandara dia pernah cocok-cocok apa? Angka lagi makatan ni tike. Makko mati itu ko. Angka papinrat tak. Ya aja tak ada pak angka tu tahu pak salah-salah. Nasat deh. Oh, kopi sorimon itu mapasi lolongan. Tahu bodoh. Maka agak tahu kundru tu kan lah itu. Mapasi lolongan tu aku matu. Iko na tahu liwa sesab na sama magay. Yan na to ang pinabita din na sampajangan itaw ang kay inrana na rekodega siya tanggung. Dito na melo kilamay. Apa maka di tanga bunak kulino he. Tari matajam. Magay. Nasa bayo ko kusurimon rin kamanang isini na tahu dino. Mapamulay to jaji pamulang nila to. Tahu mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar. Iya ko tahu cidi sapa. Maga kira-kira. Tahu penrangin na ba. Ipasilapo ko to galungin lang ngay. Napalay sapa atau sapa ko pasay din to majan chika kin rimonro si polosoy macan ne dali ko taruntui makuan itu ampay kong kaagagan na tay pura ipake ta parewa imasija mapabuting balibulatan ng kabakoro na yatari na subale panne na tay yatari sate tilaw boleh ang kaasan na indo upa o so doon indo upa tuli na tarumoy padalan na balibolan siru makoto biasa tong kasan na tawe deni parewa itu semua yang menghalang bayangkan ipabu ang kataw pura manre daging unta itu dalam riwayat manre daging unta na tasili isinna tasili dagingnya ko isinna darat na tayo no la rewa la bolana mapasilasu natulita yero makalila nasa di nasa matulen kero dagingnya lepang isapi di palapaka romana tayo nato do irisinna 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik pelapa kurma ini. Maga paidi ladan na tayo bawang. Capak loka na tayo supa bawang. Memak burasa daw loka na tayo na bawang. Lai pasay na coba mana lasin na tayo cagoren na coba mana. Tegare. Dito ka topeng na makoro. Dinawading iyala tu balu si pulung babo. Kung nasuro ki coba dinawad iyala tu. Ndak boleh tu. Dalam piki itu misalnya maka da si gompo lasena tahu maka dawad di coba maka dawad di dinawad iyala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia na pada ko napasalay maka khusus si coba ya na balu wading pada tu pabelu roti marose ko to lepang okorong kami matau khusus sokoron untuk yanre itu boleh kita mengambil sendiri kapas si di migompo na yamanang dia na dia lang alewe mesti papala milima alena pajepuran itu aturannya makomono mega nih aja memang atas sekali kulay jamu manang masuk. Poda memang ni. Tapi kada itu patapahan itu, mapamulay apa angkat toje itu kanja na kuto bodoh. Yan tu nakada guruta. Lan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na dinis sa makarabay mato ko surumo di ja bisa gitu po kada depe dapat di makom itu ina tu nakada nabi taja na megala na pakutana mo nasabari masusa ko baka to makutana si tonra magni ko makyo maga siwa di gayal kada de na di hara maka manga pikosi sile makoro maga di ajin makutana manang polo de masusa siko ina tu nakada nabi jangan terlalu banyak bertanya Iya nanti nak kata pandita jamu bani je tu angkat tu agak mama ko to pandita nite den halala si to kanna tapi makara manca jirasa si ya wolo de ko de nanis sa bakwa diro itu bakwa itu ya itu didiamkan imu mako kukuto mana tu nabuka mana itu de no di mako itu kala menjadi hal yang memberatkan iya menderita kalau kami sige witai maka dia na tuju situngan ni tapi deto nama dosa betongan na angka bila bimakanja ko nule pigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu yami ko katanay ka matu podani kada mapi tu jalur na Burani. Iya, itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan, kebaikan, kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian,
Wih tete 10 sidi. Dito je makala me kak pa aja, makala mata tete 10 sidi. Jolo. Nomor sidi makala ka una wakaf. Yang kedua atau usahakan tersiareki buruknya. Toki masyara. De baja pada tu ko pak dong si basyara ko buruk. De baja pada. Nah sebab tu tau matewe tembus tu pakitan na loko tau lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali wi, demi tangkalinge mape bali. Yana tu ampai tau matewi ni lo doang mato tu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni lo doang tau tuwe. Nah sabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur, dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingai mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan asal Nabi lebih matarangin pareng kalingan atau matewi ni tau tuwe. Maka dia Nabi patapuluh jongkana aje mu musalain na on rapala mungangin ang kalinga mo petu tomate. Ina tu ampai dia na wading ipau jate ko toloki buru Dia na wading. Maka dia sike patau biasa ye. Pacicerati. Lo tau mate ko rilala denis sagi maka itu tau sike ko pe ko watu-watu. Lo aja na. Kamak itu penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kalian nasalay onrona kaya ada tu sapa-sapa pak dongan na sama angka mona aku tulik kiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolo siaraibi. Angka riwayat rampe makanya ko ni Juma itu nangka ruh na tau mate pa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ako may teori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro siara kubur patatambay tapai. Apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman. Natatambah bento tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere mani oni alati mani yang kalinga tanga bani tomak kadatu makotoma tu ko mate. Yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP. Apa marombongan mas selfie nasik. Napa maki buat status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Beka tanay ki. Akasya kata siya reki buruk na tau matota. Lalan na si tau. Akadua. Ya minagan na katalo ko pure mapa boting. Pak boting parwe meloy baloki buruk. Maki upasang iya kode tulay setiap satu kali satu bulan cica na 30 dega gapada rioran nun na tutaw matewe na dekotolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu kutolong masyara kubur baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang mirota baca kalau ki masih ada kubur. Tahu sakang. Ya makan jala ada tutolo ku Jumat. Kalau itu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, sakang. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga tapakan jaki bagina. Wadding ibagi adele agagay nareko sa paka menemui keluarga maka da ibagi adele bawa ni misalnya maka da si di miliar natallo ki apaki atau 5 ki ta 200 juta. Bisa itu. Iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun reye kalau mendapati masalah. Angka dia na melo ibagi ratai itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa erone mak jujungi makun reye. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Jaja tak kadang kagalung ukur si dihetoy, angka to galung ukur 50 are, na ronala roni si dihetoy 50 are nala makun reye tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah Pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta Pak aku coba bulu mo.
bulu batu topa. Makiro. Jadi makanya inilah mana ngijolo. Maka ada seko alinnya apa ibage. Makitu. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ye nareko dena sapaka keluarga ku bagi adil. Nah, boleh dibagi adil itu. Maka dia bagi adil bawah ni maka dah talu konrom itu na pada manunu na talu toki ibaga tacisil rotak banai begitu. Engkau tu biasa istilah wawa tomate tapi dia kau penra di biasa kata kalinga wawa tomate. Ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tu wawa tomate si tongan na itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wawa tomate yo pu biasanya wawa tomate nigi morsu yero malay. Makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taruh dia nak bagaimana ni? Nak beringin yang kena taruh. Itu nasa wawa tomate. Betul kan na iya ko mate kak matu na desi sa gagawat di mongkosoka nga yaman mo balu kamakiro tapi itu si tongan na tawana itu na kung ka balu itu tawana tomate iya na to na makunru tongan tapi dito ko penradi aki buaki akoro bu pak komeki mate engka mesti kagalut taci di tataro iya atang kau lawat ko to makalataro pomate kak matu pakai itu pakai untuk wakaf itu penting saya kira ini yang penting saya wasiatkan upakai ingat ki nasabak magi mega tu tak lupa pak lino na lupa iwi alalangan paya tu pakai linong mako pede lawi itu pede madodong ia ko 50 ni umuru na tawel na malasa dena tu na larimende la sana la rinomani pura si malasa madodo situ mana pura si malasa pede no kekuatan na yo pokona nak malasa magala itu ko puray iya mi ko 50 ni umur na to malasa la rinuman iya ko makat de dinapasa dutu na nakadaala po ngayon rasa ni iya tanra man mo yet iya upakay nga tapi makadaka una sampajang ang katallu agaga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang perlu iya pi ko detu lema bere jama ako masigi ko na bola tajo ta jama makumo tu mantu na rebukaran hidayah pa asama to tu sampajang ko boleh tu jama tu sampajang perlu iya mi ko to macawela ada polo ko masigi usahakan ito ko masigi pa angka tu kanja na ko ki masigi makalompo mo itaw itu kanya na ko to mamasigi tu masampajang mega mo iparesa iya mi ko to jadi dia chuleto nga ngale ko dapat talu to ngami iyo po ko to masigi kung katasali sa mo kada usalay ya churi ni ko idi sala yo ko to masampajang di talu ni gaji ropani ka mandali makoro dinirisa pali ka patujoy iyo po ko to mabirejama insyaallah pada mi center ito yan ang kabattery sa pulo na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato makumati tu pak birejama ka pak birejama ki gimpe acipira bawan ni macumo tu iya mi ko to jadi di na battery mate non lo jadi di dene metuo na mo pe ko bate matate ka gide metuo makumati tu jadi itu apa makana birejama ki ang katu baraka na birejama iya dihisap berkelompok itu iya kemudian yang kedua pegai salawat telur hinabita sabak itu salawat baraka lo iya pak makadai akan makutani tu nabi tau ko malaikat Jibril makada amal aga kaminan na puji pong Allah Ta'ala Jibril makadai malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah iya naru kaminan na puji pong Allah Ta'ala tugi salawat ini manibawang meki male salawat Jibril langka aga sana salawat Ibrahimiyah yaitu capat na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampe mo pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Ang kato tu salawat nasang ni salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasi ni pengantar maka deh sallallahu alaika ya Rasulullah iya iya biasa ko tau mega ingran na de na melo de nule wajah itu suruh baca sallallahu alaika ya Rasulullah itu diringankan seluruh kesusahan iya jadi di mana kemudian
istighfar. Iya, Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kala din ang kawabali na pa na bali. Pasti ka dosa tak. Makanya istighfar perbanyak. Iya. Jadi moro sampajang solawa istighfar. Tapan nanungamu ya talo insyaallah. Ya kota tambah itu nici di tapalapari at itadega gasusah talo kepada tarupa tau ima lomoni. Hindi na tahu salamat. Pak kami itu tuh namu masih mimite na saja tuh di nanir. Kami itu tahu mako tuh Pak tahu malasati. Malasati. Iya, kami matu tahu mako tuh namu more mite na satole ni parereri. Iya kan? Iya. Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gaga mengaku. Iya, insyaallah. Iya, tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na tiya na mode no to makalikurtan mode mo to masampajata hayu ko makanja mo rampan na nyawa mo lo pada mo rupa tau iya na tupa kaya nga salamakan na ito. Daripada tu 5 kali cu ako masampaja dia bali bola mo si Coco. Kato makoto tapi de pa to nalolongang isa na sampajang ko kato ni si Sala. Payo ko isa na sampajang makanja mo paringara mo baruba ahla mo. Iya bi ko dia na makanja paringarang bacaan na minapakanjaki dia na melot baruba ahla itu. Makutiha. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua agar ilmu yang ada di dalam video ini insya Allah diketahui oleh orang banyak dan semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Semoga guru kita Ustaz Muhammad Yusuf mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.